Dobrodošli u CEAS-ovu online školicu novinarstva. Ja sam Jasmina Lukač, urednik političke rubrike i novinar dnevnog lista Danas. I ja ću vam govoriti na temu organizacije redakcije. Ako vidite, ovde imamo pisaću mašinu na stolu i organizacija redakcije je nešto kao i kodni raspored slova na toj mašini. Znači, to je nešto što je nastalo pre 150 godina i bez obzira na to kako se danas zovu funkcije, pozicije i mesta u redakciji, to je u osnovi ta hijerarhija toliko dugo stara, kao i raspored slovnih znakova. Tehnologija je naravno mnogo različita, mnogo drugačija i mnogo, kako bih rekla, ne samo savremenija, nego i zahtevnija. Najjednostavnije da se shvati kako radi redakcija nije samo čitanje impresuma. Pretpostavljam da znate da je impresum ono što je u dnevnim novinama spisak imena ljudi koji kreiraju te novine, koji ih prave, a u elektronskim medijima isto tako, samo se baš nekad ne zove impresum, nego je na sajtu označeno pod nama ili na odjavnoj špici televizijskih vesti ili programa. Sad, šta je tu nešto što bi novinar koji želi, u stvari neko ko želi da počne da radi taj posao morao prvo da ima na umu? To je da je redakcija u stvari jedna hijerarhija i da bez obzira koliko mu neki, da tako kažem, stručni saveti sugerišu da on ima neka svoja profesionalna prava, on pre svega na početku karijere ili kad počinje da radi ima obavezu. Ne treba se zavaravati da njegov položaj na početku neće biti vrlo podređen u ispunjavanju tih obaveza. Ono što je dobro znati na početku je kakav je osnovni redakcijski raspored. Redakcijski raspored je dobro znati unapred i u smislu pozicija i u smislu odnosa. Znači, striktno gledano, jednu redakciju čine urednici koji čine kolegijum, na čelu je glavni i odgovorni urednik. A čini je isto što je važno i što ne treba, što se često zapostavlja, ne biste da ne biste ušli u neki problem i da ne bi bilo da to ne znate, vrlo je važan deo, tehnički deo redakcije. Znači, imate, kako da kažem, u suštini u svakoj redakciji podelu na taj informativni i, uslovno rečeno, tehnički deo. U ovom delu je kolegijum urednika, odnosno urednici rubrika. Raspored je, kako da vam kažem, kao i stranu u dnevnim novinama ili raspored vesti u televizijskim vestima. Znači, imate politiku, društvo, spoljnu politiku ili globus, kako već to neko zove, ekonomiju, sport i obično posebno izdvojene vesti iz svih krajeva Srbije koji se negde zovu regioni, negde se zovu dopisno. Različiti su ti nazivi. Znači, grupa tih urednika koji u novinama odgovaraju za te strane, a u elektronskim medijima za tu vrstu vesti, počinje jedan dan u redakciji sastankom koji vodi glavni urednik. Glavni urednik je najjača pozicija u svakom mediju, s tim što se nekad na televiziji to zove i glavni urednik i programski urednik. Sastankom kolegijuma ili nekim dogovorom koji ne mora biti fizički, može biti i online dogovor, počinje radni dan u jednoj redakciji gde se dogovore teme, dogovori se ne samo to šta će ko od novinara raditi, nego i to koliko će neka priča biti važna, odnosno kakav će prostor
tog dana informativni sadržaj da zauzme. Naprimer, nije isto ako imate dan u kome se igra neki veliki teniski meč, pa je to onda glavni događaj dana, ili dan u kome imate zakletvu vlade, ili demonstracije, ili dan u kome se desio zemljotres negdje u svetu. Znači, taj informativni dan počinje nekom procenom šta je najvažnija informativna priča. Odatle proističe i podela posla za taj dan. Obično ono što se uradi se tokom popodneva svede na drugom sastanku kolegijuma, koji se negde zove i drugačije, newsroom sastanak ili već kako, ali u osnovi to je presek onoga što se uradi. Sad, kako radi ta grupa urednika, u mnogome zavisi od toga ne samo da li su to dnevne novine, da li je to televizija, da li je to portal ili već šta su sve mediji danas, nego u velikoj meri od toga kakav je osnovni koncept. A osnovni koncept, morate znati, određuju vlasnici, vlasnik ili bord vlasnika. U neku ruku to je okvir i to je granica iz koga taj rad novinarski i te cele redakcije ne može da iskoči, kao što ne može ni da preskoči sopstvenu senku. Zato uopšte nije svejedno da li ćete da počnete posao ili možda i da se bavite u ovom ili onom mediju. Pre nego što uopšte odlučite da postanete novinar, i vrlo je važno da imate pregled te medijske scene po dubini. Odnosno, ko su vlasnici medija i na koji način se oni odnose prema redakciji i prema ljudima koji tu redakciju vode kao urednici, kao uređivački kolegi. Ukoliko su ti odnosi zdravi, to znači u smislu da vlasnici naravno nisu neko ko želi da gubi svoje pare ili ulaganja ili bilo koje vrste samo zato da bi se neko tu bavio nekom novinarskom pričom. Ali podrazumeva se da oni imaju neki ekonomski interes samim tim što ulaze u tu medijsku proizvodnju i na tu medijsku scenu. Ali ako su odnosi zdravi, oni će postaviti svoj koncept i neće se mešati u ono što redakcija radi, osim u nekim određenim vremenskim periodima kad se pravi neki presek i gleda se da li to donosi neke velike probleme ili pak neke velike poene ili uopšte kolika je održivost tog medija. Zdrave odnose nije lako naći na medijskoj sceni Srbije, ali oni postoje. Ja moram da istaknem da je List Danas jedan od takvih primjera. I ti odnosi su kod nas nešto jednostavniji zato što su naši osnivači i vlasnici sami bili novinari. To ne mora da bude neko pravilo. Ali što su ljudi, kako da kažem, upućeni u to šta jesu mediji, oni su možda u stanju bolje da razumeju šta je rad redakcije, koji to utjecaj ima na javnost i koliko to može da njima bude, kako da kažem, koliko njima to može da bude isplativo, a koliko je moguće naći ravnotežu između te isplativosti i onog što je neki interes javnosti i znači njihove čiste savesti. Tako bi trebalo da bude u teoriji. Međutim, mi u Srbiji imamo svakakve primjere. Kod nas je pre svega situacija takva da često imamo grupu ljudi koji su, ili jednog čoveka, naročito u štampi, koji su istovremeno i vlasnici, ili je jedan čovek još gore vlasnik, koji je i glavni urednik i on je apsolutni gospodar redakcije. Tu ste zapravo u odnosu kao i u nekoj privatnoj prodavnici. Sve je lepo što piše na papiru oko kodeksa, oko poštovanja novinarskih prava, oko profesionalizma, ali tu zapravo novinarska prava uopšte ne postoje, a urednička postoje u smislu da se održi proizvodnja, jer ipak jedan čovjek sam ne može da napravi dnevne novine. Znači, taj, odnosno gazda, vlasnik, tajkun, kako god želite da ga zovete,
On isključivo pravi naslovnu stranu, isključivo određuje šta će biti na naslovnoj strani, isključivo dopisuje tekstove, promenja naslove, ma jednom rečju radi šta hoće. I to je jedna, ne samo zloupotreba, nego je to kako mediji su u osnovi demokratska stvar. U osnovi je to uvek proizvod grupe ljudi. Kad imate takav jedan lični, autoritarni način na koji se vodi medij, to onda nekako u društvu spušta tu autoritarnost, ne samo na onom pojavnom vidu, da vidite da te novine svašta lupaju, svašta pišu, da je to neki rečnik potpuno bezvezan, potpuno nepriličan nekom normalnom društvu, zdravom društvu, nekom javnom komunikaciji, da su te novine koje nikad ne biste, ako možete, da ih deca vide, vaša, tuđa, bilo koja. Nego prosto uništava taj sam demokratski duh, pošto i štampa i svi mediji jesu nastali sa razvojem demokratije. Savremene demokratije onako kako je mi znamo i demokratije u smislu ljudskih sloboda, ne samo u smislu i zaštite nekih manjina i volje većine, nego kako god želite da zamislite demokratiju, ne možete je zamisliti bez demokratskih i slobodnih medija. Ta suprotnost između demokratije i autoritarne redakcije je strašna, nenormalna i izopačujuća. Međutim, čak ni slobode i demokratije nema bez određenih pravila. To je onaj način o kome sam vam govorila na početku, da se u organizaciji redakcije pre svega vidi jedan timski rad i vidi jedna samostalnost pre svega u odnosu na vlasnika medija. Ako ste samostalni u odnosu na vlasnika, ne u smislu da biste sad radili šta hoćete, nego da ne morate vi dnevno da vodite računa o nekim bezveznim stvarima, da li je njemu tipa stigla kazna za parkiranje, pa vi ne možete da objavite nešto protiv policije jer on sređuje. Takve banalnosti se dešavaju, da mu ta kazna ne stigne. Znači, ako vi niste od tih banalnih do krupnih političkih stvari podređeni na jedan način, kako da kažem, na jedan način da su novinari i urednici tretirani kao obične sluge, onda ako imate određeni prostor slobode da budete kreativni radnici, onda možete da napravite i uspešnu redakciju i uspešan medij. Znači, ne postoji medij koji je uspešan, koji je uticajan, ako unutra nema jedan timski kolegijalni rad gde se možete raspraviti, gde novinar ima pravo da kaže svoje mišljenje, da predloži svoju temu, gde se ljudi na kraju krajeva na kolegijumu ne posvađaju, ne u smislu da se nešto zakrve, zamere ili ne znam, naprave neka podmukla podmetanja jedni drugima, nego prosto da svako ima neki stav koji brani nekim argumentima. Te rasprave, ta svačija mišljenja, ta predlozi ne mogu da budu bezobalni. Njihova granica je odgovornost koju se ima prema čitaocima, gledaocima i javnosti. Najveću odgovornost ima glavni urednik, odnosno programski direktor ako je reč o televiziji, i on zbog te njegove odgovornosti je njegova reč poslednja. Ne zato što je on neki veliki šef. On svojim imenom potpisuje program, potpisuje novine. On će uvek lično biti izložen, bilo sudskom gonjenju, bilo nekim drugim posledicama zbog rada redakcije. U tom smislu je potpuno prirodno da je to autoritet koji je neprikosnoven u redakciji. Znači, glavni urednik je za redakciju neprikosnoven. On nastupa kao neki predstavnik redakcije prema marketinškom delu, koji isto ima svoju veliku ulogu i koji mora da obezbedi da i ekonomski interes redakcije bude zastupljen i da redakcija jednostavno bude održiva, da neko to hoće da čita, da gleda i da novinari za to dobiju platu, da neko to znači hoće da plati. Mediji su pre svega nastali kao tržišni proizvod, pa tek onda dobili neku širu društvenu ulogu, demokratski i tržišni. Znači, postoji jedna ravnoteža prava, slobode i odgovornosti. Što je ta ravnoteža više uspostavljena, to je mediji bolji, to je citiraniji, tomu ljudi više veruju.
Tačno se vidi da li možda to vama izgleda kao neka fiktivna i fantastična teorija, ali tačno se vidi da li ljudi su u stanju da se lepo rasprave, da veruju jedni drugima, da rade dobre teme prema tome kako te novine izgledaju s polja, ili tu postoji jedna velika ili prikriven uticaj nekih krugova gde se vidi tačno najbolja reč za spinovanje i izvrtanje. Ako malo svakodnevnije pratite i čitate novine, gledate vesti, takve neke pravilnosti se uvek mogu uočiti. To svako može da vidi. Znači, jedna dobra i zdrava redakcijska atmosfera, ali gde se zna ko šta radi, je jako važna. Jako je važno da novinar shvati da je on u redakciji zato što je njegov rad potreban, a ne zato što on tu ima neku poziciju. Njegov rad je potreban da bi on nešto napisao, izvestio, da bi on o nečemu ljude obavestio, da bi on nešto saznao. U tom smislu on mora da se oslanja ne samo na svoje neke profesionalne sposobnosti, a traže se veoma visoke profesionalne sposobnosti. U današnjih mladih novinara se traži da budu supermeni. Lako je bilo početkom 20. veka ili, ne znam, sredinom postati Hemingway, verujte, mnogo lakše nego sada raditi i izdržavati se i biti dobri profesionalan novinar u Srbiji. Morate da znate jezike i da budete digitalno pismeni i da ste socijalno inteligentni, odnosno mudri, i da pratite medije i da budete na raspolaganju i da nemate lični život kad to treba. Sve to morate, ali to ne znači da taj zahtevni posao nema i neke svoje lepe strane i da u tome nećete moći da osetite lično postignuće, da ste dobro radili. U tom smislu autoritet urednika se mora poštovati i od urednika se ne može zahtevati nemoguće da bude izvođač vaše karijere. Izvođači vaše karijera ste vi sami, ali naravno ono što urednik od vas traži morate da shvatite kao i čak i kad vam se ne dopadne, kao zahtev nekog koji je iskusniji u poslu. Ako idete sa tim da vam se stalno nameće neka priča i neka tema i da radite protiv nekih vaših uverenja, nekih vaših sposobnosti, onda je stvarno bolje da potražite ili drugu redakciju ili drugi posao. Ono što je isto za ljude koji hoće da se bave novinarstvom bitno, to je da znaju da je moć tehničke redakcije velika. U svim redakcijama, u svim medijima tehnička redakcija je maltene nevidljiva. Ali morate da znate, bez dobre fotografije, bez dobrog montažera, bez dobre kamere, bez nekog koji zna taj deo posla, ono što vi uradite neće biti dobro. I nekad i slab tekst može da izvuče odličan tehnički deo, kako je taj tekst prelomljen, uređen. Nekad i najbolji tekst prosto ne legne na prelom. Vidjet ćete da su ti odnosi nekad dovedeni do misticizma, da prosto ne možete da verujete da nešto što ste jako dobro uradili tehnički ne može da se uklopi ili da se montira ili da se sklopi. Te nekad, kako bi mi rekli, više sile koje uređuju novine ili prave programe, nisu toliko više, ali tehnički deo redakcije, znači ljudi koji rade u kompjuteru prelom strane, ljudi koji biraju fotografije su vrlo važan deo svake redakcije i oni ponekad, u stvari ne samo ponekad, vrlo često su ti koji su u stanju da u nekom trenutku, kad posao dođe u neku krizu ili neki problem, da izvuku stvar onako kako novinarski samim pisanjem ili izveštavanjem ili javljanjem ili pričanjem vi nikako ne biste mogli, tako da nikad ne podcenjujte, naprotiv, uvek uvažavajte tehnički deo redakcije. Ono što isto iz nekog iskustva dugogodišnjeg može ovako da vam koristi, to je da sve što vam pričaju starije kolege, sve što čujete u online školama u krajnjoj liniji, sve što saznate iz teorije, ne primate zdravo za gotovo, da uvek zadržite svest o tome da to možete
da preispitate, jer se stvari u medijima zaista mnogo brzo menjaju. Znači, nekad su redakcije bile mnogo stroža mesta. Tačno se znalo da ste kao početnik dužni da budete u beogradskoj redakciji, da pišete vesti o vodovodu, da će onda da vas uzme neki zamenik urednika, pa da nešto radi sa vama, pa da ćete onda biti, ne znam, unapređeni u izveštača sa terena, pa da jednostavno imate neki predvidljiv hod. To sada više... To u stvari već dugo više nije tako. Vama se može desiti da trećeg dana, bilo da ste došli na neku volontersku praksu, bilo da ste sami uspeli da dobijete neki novinarski posao, dobijete vrlo odgovoran zadatak i da nikad niste pratili pucanje vodovodne cevi, ali da morate da odete na konferenciju za štampu, na primjer, predsjednika Srbije, onih toliko ima, da ih uglavnom prate mladi ljudi i koji su sposobni da fizički prate taj ritam, da idu i izveštavaju sa više dnevnih događaja, da prepričaju i da izdrže prosto taj jedan ritam i stres. Znači, u tom smislu, sve ono što vam neko priča kako je bilo pre 5 ili 10 godina, zanemarite. Ali jedna stvar će uvek biti važna. To je da ste vi važni zato što ste ti koji oblikujete glavni novinarski proizvod. Znači, vi idete na teren, vi ste ti koji mogu da dovedu prvu zabludu svoje kolege u redakciji. Ako javite, na primjer, oni vas pitaju šta se dešava i vi kažete ništa, a tamo iza vas je, na primjer, neka velika tuča, pa tek onda čitaoci. Znači, vi prvo morate taj jedan urednički tim koji radi taj medij, koji radi u tom mediju, koji pravi taj medijski sadržaj, prvo njih morate da informišate, sa njima da imate dobre odnose i to vam je neki put do publike. I to je neki put i do vaših ličnih postignuća i vaše karijere. Da budete razumni u nekom neslaganju sa urednikom i da razumete da je njegova reč uvek poslednja. Da ćete vi jednog dana možda biti urednik i da ste u tom smislu i da ćete vi biti odgovorni za informativni sadržaj kao što jeste taj urednik. Kao neko ko ne voli da bude urednik, a to radi, mogu da vam kažem da nije lako raditi s novinarima, jer to su ljudi koji su otprilike poželeli da rade taj posao da bi se borili za pravdu. Ako osete i tračak nepravde unutar redakcije, barem u ovoj u kojoj ja radim, imaju potrebu da se što je jače mogu bore protiv te nepravde i nekad je to trošenje besmislene energije. Ono što isto tako može da vam upadne u oči, to je da su nekad te stvari unutar redakcije u stanju i da zamagle ono što se dešava napolju. I to nikako ne treba da dozvolite. Ne može da vam bude bitnije to kako ćete da odete na teren, kako ćete da ispričate vašu priču, da složite vaš tekst, vaš prilog od toga kako ćete se, ne znam šta, tog dana ponašati prema uredniku. Posao uvek mora da bude na prvom mestu i onda će i te neke stvari u tim nekim normalnim međuljudskim odnosima koji imaju i dobre i loše momente, kao i svuda, kao u porodici, kao u svakoj firmi, doći na svoje mesto. Znači, kad se stavi posao na prvo mesto i kad se stave čitaoci, publika, onda je to zaista put da se unutar redakcije stvari slože kako treba. A ono što tu može povremeno da vam bude problem, to je situacija da radite nešto što nedovoljno znate. Jer to su one promene o kojima svi govore, da su nekad postojali novinari koji su se dugo godina bavili istom oblasti, pa onda oni sad znaju od ministra bolje kakva je situacija u Ministarstvu prosvete. Od vas će, na primjer, urednik zatražiti u današnjim medijima da vi morate istog trenutka da izvestite, na primjer, o ragbi utakmici, iako ragbi u životu niste pratili. Ali na vašoj strani je ovo internet doba gde se vi možete brzo preko Google informisati za neku situaciju koja vam je potrebna trenutno, ali nemojte da nemate svest o tome da ste se samo površno
upoznali sa tom temom. Nekad je takav zahtev dnevne proizvodnje da sve i da hoće urednik ne može da vam da 2 ili 3 dana da vi samo čitate i da se pripremate ili da istražujete ili da to radite. Pritisak roka u svim dnevnim redakcijama gde postoji ta redakcijska hijerarhija i koji rade na klasičan način i koji su i dalje, to ne zaboravite, i dalje su klasični mediji, pre svega štampa, glavni kanali medijskog uticaja. Sa jedne strane je to štampa, sa druge strane televizija i tek kroz taj kanal ide sav uticaj na javnost i na javno mnjenje i na medije. Pritisci roka su ogromni. Znači, formalni uslov uvek morate zadovoljiti. Ako tekst nije na vreme, može da bude fenomenalan, džaba je, uzalud je. Znači, tekst mora da bude na vreme, javljanje mora da bude na vreme, rokove morate poštovati u tom smislu za to što je odlazak u etar ili odlazak u štampu. Naravno, zbog tog pritiska novinari pomalo uvek kasne na događaje, kasne na posao, valjda da bi dali oduška. Sebi ti neki psihološki mehanizmi su potpuno, kako da vam kažem, i normalna stvar. Koliko god da nekog nervira što ste došli na događaj koji počinju u 11:05 minuta, pa možete to malo sebi da dozvolite, jer vi morate da trčite na još 2 događaja i da date tekst do 3, a oni su imali samo to što su imali, rekli su samo to što su rekli, to je njima događaj dana, vama nije. Kad uđete u jednom u tu informativnu mašinu, vidjet ćete da je taj pritisak jedan veliki stvaralac adrenalina i onog što je u ovom poslu u stvari što vas i drži. Znači, postignuti to kroz taj deo vremena i da sve stigne na vreme u štampariju, da sve stigne da se emituje u vestima je veliki dnevni izazov. Vama posle toga neki adrenalinski sport, da letite iznad nekih zmajeva, s nekim zmajevima, iznad nekih probava ili nešto i zaista i neće biti takav problem. Znači, to je jedna dnevna doza adrenalina koja je vrlo korisna i trudite se da svoj i lični i profesionalni život usmerite ka tom postignuću, ka onom što je u redakciji dobro, ka onom što je zdravo, ka tom slobodnom prostoru koji treba da koristite i da radite, a ne ka onome što je u svim medijima negativno. Gledajte lepe strane posla. Još od te dnevne organizacije dobro je da znate da u dnevnim novinama glavni urednik je odgovoran za naslovnu stranu, urednici su odgovorni za one strane, na primjer urednik ekonomije za ekonomske, i da ranije baš situacija nije bila takva, nego da je postojalo i nešto što se zvalo desk, gde su stizale sve vesti, gde je desk pravio neki raspored, gde su urednici bili više, kako da kažem, neka vrsta kontrolora toga šta će biti objavljeno, nego što su bili kreatori. Sada su, boga mi, više i stvaraoci tih sadržaja, te priče, jer mnogo zavisi od toga kako će oni složiti, kako će staviti, koji naslov će dati, ali nemojte da imate iluziju da to nije njihovo uredničko pravo samim tim što oni jesu to što jesu.